Pošto danas se ja i Nikola hrvamo. Hrvamo se dobro, bez jastuka, bez ičeg. Tako da, idemo u klip. Kao što na svoj kanal, ne na mojem. Ajde. Ajde ove se hrvati ako imaš muda. Koji ti nemaš. Snimali smo Imaš muda. Da, ali se jedno, ajde odi. Če, friška mi ne je dobra. Koga briga za frisku? Puh! Je. A dobro je. A je! Pošto hrvam, ne, ili kad bi ja. Idemo, radimo 5 rundi. 1, 2, 3, gotovo je. A da, jebate, toga nema. Mi smo imali porošonke. I sad se hrvamo, Nikola. 3 sekunde si na podu, gotovo je. Jedna runda za mene. A ne onda. Ok, onda ajde sad počinjemo, može. 3, 4, sad. Kunibana! Na tebe! 1, 2, 3, Nikola, 3! Jedna runda moja! Nećemo, idemo naći ko svoje jednu rundu, drugo moje kopit. Ne! Ok, onda ništa. Ne malo dolje kameru, ništa ne vidi. Dolje, još. Tak. Ok? Džoka. Čekaj da nekam. Sad će platit za ovo što je to učinio. Čekaj da pokažem neke samo. Ne može! Da se ispričam. Ispričamo se sad. Ok, ispričavam se za ono što sam učinio. Dobro. 1, 2, 3! Moje! Ne mreš! 1, 2, 3, moja je. Nije! Moja je. Ne mreš to! Moja je. Ne mreš to! 1, 2, 3, moja je. 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 Moja! Ja moja nikako ništa moja. Vata budeš za ovo! Jebo. Sa jedna malo. 1, 2, 3! Tu. 3 runde za mene. Whatsapp! Mislim, tu ćemo na krenuti da ti da ja tebi oblažim padove. Može? Bez jastuka smo rekli. Ok. Na početku klipa smo rekli bez jastuka, Nikola. Čekaj malo. Ok. Sad mi je. Ajde. Kaja! Visa! Kanivana! Kaj ti gledaš kameru? A ti gledaš moje poteze! Ti gledaš... Čekaj! 1, 2, 3! Četvrta je moja, Nikola. Koliko je 4-1, a? Ti prije mene počne. Hajde, gore sad. Kako ti je kriv? Hajde, gore. Ja te tu lepo čekam. Daš imat snagu, Nikola. Znaš kaj trebaš imat za hrvanje? Strategiju, Nikola. Ti imaš uopće strategiju. 1, 2, 3, Da! 100% je ti, ja te držim za glavu. A 1, 2, 3. Mrš ti. Evo ti. 4-2 ljudi, 4-2. Dupla razlika, bok tak. Odlično. Mogu mi ovu vodu zrušiti. Ja, znači, ti kužiš da ako te ja u rundu pobjedim da si ti mrš. Da ja sam pobjedio. Tamo je ono tamo.
stari gradili. Ljudi, mi vidite lijepu facu, dole. Koga briga, idemo se hrvat. Čekaj, nije, ne važi sam ovo. Malo sam moram, idemo si poslok. Nešto mi video poslok. Ok, ljudi, mi se trebamo malo popit soka. Jer ovo je fakat istrpljuće. Ćao. Si skinu mađu. I idemo ljudi za zadnju rundu koju ću ga ja pobjedit. Ovo se bez majice. Sada mi vidite mišića. Jebote. Sad se borimo bez fakat. Borimo se bez majici. I ovo će biti predobra runda. Čekaj, da malo vježno. Ok, idemo malo vježiti. Daj, sila! Ja, sila! Ljubljeno, kako ideš? O, ja sam kako ideš ovo sila. Zdigni se. Znam. Za vratu. Znam. Toga nema, kušorenja. Da pustimo neku muškicu. Ok. Sjećate se ovoga. Ljudi, ajde vam pustiti neku muzikicu. Marš. A prosti. What the hell? Nagleda nisam ko fraca. Ok, ja baš ne znam na tu muziku. Ja sam muziku. Cale, kupinica sa nove. A Nikola, bez muzike? Čekaj, malo Da se... se spremi za ovu zadnju rundu kuću. Ja Nikola. A da mi diraš pa pustiš. Čekaj. Još dvije, onda na sreću da vidimo. Ajde, ljudi, ajde puštamo još te 2 runde, 4. A ne, onda bu zanimljivije. Ajde, onda ne. 4-4. Ne. Ok, 2-4 za mene. Ali bi bilo zanimljivije. Pa no, ajde, idemo, 4-4. Ljudi, Puštamo 4-4. ljudi, ako kažete da nije zanimljivije dok je 4-4 pa da vidimo, onda će biti to da... samo malo da zaosjetim. Ljudi, uskoro ćemo raditi jedan mali Daj live zaustavi. stream. Radimo uskoro jedan live stream u kojem se... Ljudi, ti smo ono stavljati. Biće live stream i borimo se bez maca. Biće live stream uskoro, tu će nas se biti negdje 4 ili 5 ljudi, bok te. Biće dosta kratak, negdje oko 10 minuta, 15, ako ne i 5, možda i 20. Nikola, spreman za taj live stream? Tu ćemo se biti kaj bogovi. Onda sam ja sam onda Hugh Hefner. Ja sam Zeus. Ja sam Hugh Hefner. Ja sam bog. Ja sam kralj bogova. Tako se Stefan zmune kad ti glava otide. Pa ne postoje bogovi, postoji bog. Imaš bog rata, imaš bog... To je Anubis, ali ne postoji. Umetnikan jedan koji ne postoji na svijetu. Ja ne vjerujem u njega. Pa ne vjerujem u njega, kaj sam? Onda vjeruješ u bogove. U Boga da, u bogove ne. Ajde, koga bi... Daj, skini se. Koji? Pa volimo se bez majica. Nikola, ti si to predložio. Ajde! Ti si idem si popiti još tonika, čekaj. Idemo si popit malo kokaina, šanse malo snage, brate. Treba nam... Nikola! Pa nisam pustili jebote. Nikola! A, teče. Ovo je klub, brate. Ja sam novi vođa kanala Vođa protiv vina. Šanse, to sam. Onda je baš dobra fora. Nikola? Grda je i ne miriši dobro. Fuj. Pa znam da smrdi. Po plastiki. Sad gledajte. Pa kad ti je napravila od plastiki? Ti si ti plastik. Snimaš mene. Čekaj. A ja sam Miđo, ja sam Pačo. To je Neymar, Morono. Neymar.
Vraždi nogomet. Šansa on se ne zove Neymar. Promenila sam mu ime, zove se Bro. Gardo. Nikola, idemo se biti. Neću biti po kameru. Ako niste čuli, sad je 4-2 za mene. Daj da si zemem. Tonik. Pita Tonik. Čujte. Tako. Če, samo malo. Ok, ljudi. Pita Kisalo. svi Tonik. On je fini. Jako fini. Zakaj ga onda piješ ako nije fini? Ne pojma koji je to sok tu. Nikola, haj, kako lažiš? Možeš šorat? Imamo se šorat, no. Ajde. Samo ovdje popim. Ubršćemo malo ovo. Ok, Ljudi, čekaj. Samo ja čuvaj događam. Da malo. Ljudi, gotovo sam 2 runde i na dugo sam se... Sam mjerno. Nikola, ideš sa Hrvatske? No, ko sam si mi stupao? Zovem 199. Ha? 192 da se zovem, a? Samo uvidimo ono. Normalno da te prijavim. Zbog čega ti si čupao? Ej, ja se idem vežim Hrvatske. Nikola, dobit ću tu jednu rundu. Je dobro. Pazi. Te bužam toliko si... Pa nisam ja to napravio, ti si se sam budrio. Ne, nego si me ti s nogom u facu. Nisam te u facu. Ne, kaj si me u lice, no. Majti sad mene. Diži se da te budu nabog jajca. Ok. Dedo, neću više. Snimat. Nećeš? Nećeš? 1, 2, 3. Gotov klip, ljudi. Pobjedio sam ga super brzo. Ok, pobjedio si. Ljudi, ovo je bilo sve za klip. Nadam se da vam se svidio. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Nemojte mu dati like.